here crap. Only my grandma to Nicola. Dindi ya barama. Ya barama. Then how? Na me hu me mu edwame me yam dwame sisi mu nyina edwame pa edi se ehihine ena me bawa last month ena o did the same. Ya barama. Ya barama. Where can I free? Oh, me free be quiet. With you. Now so if I know me yam dwame sisi enemy mu se edwame sa etimba o last month no ena o ma me draw and I'm a good metro dress. Who shame and I metro dress. You should be passing. Okay, I say a soon more. I did to the metro dress and now mammy drew. Because you see, now Casam Samra, the buyer no, and no dear echo, the Baku Bicao, and then Aka, the Baku, me one as she mean yam dear Nina echo. Nina, my free. Dindi ya barama. Ya barama. Then how? Na me hu me mu edwame me yam dwame sisi mu nyina edwame pa edi se ehihine ena me bawa last month ena o did the same. Ya barama. Ya barama. Where can I free? Oh, me free be quiet. With you. Now so if I know me yam dwame sisi enemy mu se edwame sa etimba o last month no ena o ma me draw and I'm a good metro dress. Who shame and I metro dress. You should be passing. Okay, I say a soon more. I did to the metro dress and now mammy drew. Because you see, now Casam Samra, the buyer no, and no dear echo, the Baku Bicao, and then Aka, the Baku, me one as she mean yam dear Nina echo. Nina, my free. And then the outdoors and Baha. We buy an answer in Juma some name baby, how big we are. And then an outdoors. None in Baha. Now, outdoors, I'm a concern and Sadana Baha, oh, mammy, some 91. A near market said 3 days in pepper. The son I answer me now. Not as a man walked up to be. Then you yes, a patting TV. And our bar from Shakalifita, the ministry. And was the only pair or Haiti or other than the Nasha was a mother. They take Uni Panani Union. They walk Cassam, no, say I was saying, so come home, was walking the uniform, walk. The one of the short and Mr. Hossa, the uniform. A fair nurse and Michelle baby a moment said, go to Bima. Me who feel now, or Papa say, come over. And what did you see? Quan so me DM the casa and buy. What's that? Some 91. Yes, some 91. Ye me who ye no. And about so me sound so die. Now as a me who say ye check a dear walk a pine. I saw my table fruit. Me who says a near maybe who I didn't. And I maybe says and me do one on say and dear na and why almost yai where you seek a someone named Shiran and only a chin wa dear. Nancy, any idea the abua me pa until some 91 the abua me papa into bigger or better prophet. Joseph Melson come. I want mother, no one talk some 91 a year Juma papa, a comic woman. Into be a baby, a 1 year who could run 1 year or try home. Yes, I be our pa dear. Now I say dear one. 1 year and botoyem, now 1 year at the end, a baby in year in Kundi, Nisha was in Nala, or best. And we see an old house, send a new mercy corner, and no more son a chair face. And your members and a papa, Pappy said, say, me and Bahasia, me sick and near Dominion ass, me contain a maton. In tenacity, made the granading, into way for me when a papa the same mammy and the buy, me buy so a dollar, would see him suffering me mobile. A year me a boame, na a friend say, Samana de man and so, and then ensure a year near my papa. Special soap, and yes, and Ketua, Namisini Galia,
Mframe bi ebura eyi ho no edwae ho no enya asem ketewa me hu niema pa nti ha ne de Mo se sa seminar na de enu no ti se niema Yema bunyina kwa baba odonbo na kan radio station nhyira wo ha ene na chiripo enuma kasa video zabri ye kone hwe maami se opeduabo a ye ko hwe emu ahwe se opeduabo ampa anasa be ma no na ede eto no so a menua ya ujima anko na o modena menua Christ asundwie enkan aseda gezegeze enye odia na ya wo Germany o town yes o si menche Mr. Dapa o Germany ema Bogadams also wafijazi sabrisi si anya senketu a wafijazi from awujibi ho yemo akwa about freeland dia bedu ya hwese enu abai eno krese opeduabo eno me sempa mami udin ebo nanum Patricia Mantibia kwa pa no kwa fo pese hu se Patricia opeduabo bonu kunu nua emra me sanifa onya sa enko benkum ten opeduabo Patricia Peduabo. No cry, young Hessa, no crest with you, and then no cruelty home, man. The Bema Boboro Dupa. The person say, I'm Pastor Patricia to me, no Adrian and any kun etiho, no D. I the child in Kayako shed a or the Kayako, so I the child to us. Embram is any fine, no cranko benkum, ten. Young Hessa, Patricia, Nakumen pa or do Bemano. Nemu yawo ne man de yesa. The person say ukunu ne friend say. Ya Solomon. The person say Patricia or ya Solomon. Embra mi seni found on enko benkum ten. Patricia do ya Solomon nemu. Oh huni yo. 03220-835-81 03220-835-82 835-84 yenu aba Patricia opeduabo kakra ampa ono aduane aya oti ho otimi kakudi nyina omano otim se ne tirimo ode kakra onaduane ho sebe ne yemo onwono ayemo onwono haro ose yenu aba Vida or KF Chemicals, Aircraft Chemicals. Was it you on Fenny Agrocra or the officer or two no to every pato or pato laundry service? Hello. 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 We didn't baby I can say from you about. The granny clear table. Oh, Bema, Kafra, yet you. You, Yamishra. Na obano adien hano ubodu asa ekwen ukunu ukuna dati binu amana be hwe wo upeno na awumitie bi na oya ka emu se asem no na on wale ni kusele be ya asudie be na me kam ho aye na ma yeah that's boban to abon trinko utim se na ni ji wo asem no pa hello oh minni takel na be di de kuma se asafo yankona na obagopi official pa me timu kache pa me di samu na mo hoye me ko manim no ofakofi eya na menti emanu biafe what you say be manu firebusuam ena wo ba no su firebusuam se wo mpenu a ene no aso do nsako e wo kache bu se be me mpenu na sebi uboni bia na sebi atirimodin ayam nyunu esa wo afani etiribuso eti se nipa wu a na mfaso be na wanya de bia meka misi nipa hu okono chenchena what you say eti ni abanyamene mu wo memmu nu kura wo memmu nu kete de bia meka to se maka what you say o keka di se wo se nyankopo be twi obi aka se ne nyumatie eti ne wo ye ne papa eda wani se boni so a eda wani me da fe na be di thank you hello Pastor, good evening. But you so dini baby akasa free mami. If I saw me kasa free kokobin. Udi pato udi. Oba no wanyadi. Nyame enim yeti we yekunu hu tire wo ma ye no aduane mo mudi. Omo ni sika ye hye wo ma akoto ta mo mbe ye omenya adwuma aye. Enti so oba de utimi bi nsako se wo koja wo kunu because of wonye ne ma bi man ntia. Na me ntia ase. Enti oba no ye mistake pa. Misra mo be ma no so mo ne nkasa. Ti se no wasema e ha be ma no mitimi so oba ne de na aba nsira ho no e ha no. Enti mo ne nkasa na
oba no osan pen ade na emu muta ade na waye ne de so nyame ya adom na mo kan bibia wie ma na nye sa mistake no me ba choti asma ma American no bra ben ho ba chomete o Jesus say o ye zeze wi abeza mistake ni bio na na nye bi mu kula ye no bia no ye hye ye kunu mo ye hye wo mo papa nyame ya adom so na so munya adwuma ye o mo so kai de ye ma wo mo enti sa wo kan se wunkunu ma wa kohoma na woni adwuma enti na ye se woni adwuma ye no de ko se oba afofle be ye enti wa ko wo ble no ho ase pa le ma no nyame si anka no kredu wo ho no mai ye ya ade papa enti won sua sa ade na ma ne mfa damfo senka sam le mitu so nya Kristo ni bi de ne ho bo na nka bi asa ade no ye no ko be ka etimi ma ye da seminu aba waka sa yie pa nyame nhyira wo ba ka so wonjai nti wa ma ne nya sa mistake ni bi no ye da se pa nyame nhyira ene ofutu hello pa ko bi so adwe me jo so di ni ba bia ka sa free ya fa mi Grace ka sa mi san kwore Mami Grace etio ni na no anya de na ye se be ma se wo hwe nkwala no ma na ni nga ko na go ba de nkwala je wo pa Grace wa de pa e ma no we de munu aba o hello udi ni ba bia ka sa free mi nua ko bi ba ju o fa bi ju su wo fo wan hi o fa yen ko information center Yankopon o shira obi ti o information center ha na ni anso na metos dikai tufiere ni na mi asambo ma se dikai ko fi chefo nyina mu ni duma media mamo monte machi monto mame na mi mebo amo ko fi enu abai wa ye mfum so bebre ne o manu bi sa no musu no mo bai tie ye besre be ma no boni bia o baya ye biara onyai emfanche ni nyine nkutubi gu fem wode na ba ho na de bia wuti obi de no obi so amfo obi ama be de obi ni obi de atie o ma no nyina mi yakra onya mfanche ni nyine nkutubi gu fem aye kabi onya mfanche oba no da de chena ni nsa so de be ba no mi nyina kabo no ma hwe nkoda na ma de bi nkoda no so ti na hwe wo mo ida se o wa hini makra o ba that's ba oba afutu obi bebe bia ya odia etimesre wa nema maako bienu bi wo ho a wo ye ya answani bomodin said next time no obehunu homework yie eno beboa ama waware atenase se be ma wonche na ye wadwe se sebe emema bu ti be ma ja na benya be ma obi wo ho ba sabio ono be danko anu akore ba bi obi nso wo ho a wukuru eja wo be ja sempi mesrew ema bi si bi wate bache na ebeka wade na bomwai bache so po kurasem bache trimodin ewo mu beje trimodin no na jimi kakra so ka ho no eje jimi no ebebo amoya ware atumpo wate bache yara zipi Angels Dominion International Church eho enamdo adure adanse ba efa oil air protection oil ene favor oil no anu den broni ba wanyi se mpre mako so ni nyina sei oil bi yade fa na fruso kohwe doso ni cruise ne beba nesia enya grow teams dance na anu den ye ma me bi ono so de nine obo kura crutches mienu oba crutches ni nyina guo na ordas ye enya grow chese juma oil no edie ene juma Prophet Joseph Mensa die anu den it was men kan che so so bedwa dance afi ye de kwa wie yo entra odadem sa odadem na de bia anwa oto nyesa na nya me bo me anyesa na nya me bo me bebrebe every minya mi ya gaso makuma de bia nya me gasa nya me zo agasa wi nene no na wontie obi so se mete wo ne dede awo dede ni ya me dede na cheso obi atene wo so de bia nya samsro for the tale of Prophet Joseph Mensa so awu asu fie wa ware sem odwuma sem yare koankro abenede o how fabra no bebo apa
Oh, any dear Kumasi Alpha Baby Benyabi. Nina say, Waba in Share from Security Point Ubenyabi. From a sort of star air committee chairman, Mr. Anim Ubenyabi. And I can so a DPK consort and trading enterprise Kukumeme on by ATTC. Ubenyabi Germany Air Frankfurt, Mr. Bido Semensa, Fred 069-656-09683. 069-656-09683. US Virginia, Mr. Roxy, and no, sorry, Mr. Rich, Mr. Rich, Udebisano, also Ubenyabi, Nina, and also the number 571-3981-958, 571-3981-958. London, so a lady, Ubisa Benjabi, Mr. Yabuating Isaac, the daughter friend of Abut. Also Benjamin Cry Amasamai Jarvis Stadium Junction Yadmo Free Yawada Ekopem Memida Kwasiada and Coco Trado Salvation School na etwada any brother and a joy Juma awatibetim tabuum Masi Bola Junction Nyapoche Betua Suha Mr. Fano Baro na the Prophet Joseph Mensankasa 0554 477 959 0554 477 959 and at 0504 604122 0504 604122 na one no edin komo we enhira help to ye de chem eye adwoda ebey December ekopem eye Saturday 14th December eye Ban Heba Center ano ene yako ano eho ena sabe wutim se unom peno eho babu unom peno wo so pa no mpa esa Isaiah ekwa odi for ko hye ho nkom no Isaiah ko hye ho mpa unom peno agozo for di chemo enkase pa ni no mpemu adwuma wo ya de pa sana edam ewo so ana etwere stroke hepatitis B na hawo but once do we be Ban Center na adano ya be free screening ewo ho ni nyina ne se wo hawo nyina epeba na wie ubehu ye wa tonsu ye government hospital no kire ho a de o eye Dr. Ba edi o se batime ba eto azu fia goga go fiase o be so ne twin koma 0244 083 482 0244 we further details 0244 083 484 na one no edi enkomo when na se Xmas no adro na ni na se Amazing Trading Foundation ye na airport ye ne di kan eba di kan fo pa ene ye the offer kase enema 14 December one day program Biofed Digester 3D epoxy tiles Celerac fresh yogurt soya milk drink banana cake bar soup fruit drinks pizza air fresher rubber biogas shampoo conditioner washing powder star soap BF akese garden soap and donut ni nyina be to ya dark programming ebeba so 14 December ewo near Tafo Pentecost Crowfrom near Tafo Pentecost Crowfrom ni nyina ya be to ni nyina dako 200 Ghana cedis kasa training manual yerbema certificate yerbema expert bonanza etibomoden se onyu hu enfri mu freyen 0244879355 0244879355 na 0244858110 0244858110 time no 7:30 a.m. to 4 p.m. very near Church of Pentecost New Tafo Central from Orange Airbaso Church of Pentecost New Tafo Central Energy Airbaso New Tafo Pentecost from Mr. Omofanchabi New Tafo Pentecost from Energy Airbaso way a power special Saba clinic Yamamia goes you as our last stop for herbal medicine treatment ewas here oni nyina so do we bechem yare with hepatitis B typhoid yem crow hernia and nam yare awo ho some diabetes sexual weakness blood pressure cough ewa odo de chemo bia be fine pa massage ni fiso was your bra na bra betwetwe ho e ba te ba powder ne mixture wo so obianya bia dro we papa
kodwa so ade ka so opebi na nya bi na no ma beboa boost immune system no infections kill them all cough care ba Mr. Wakuhu keke obo wo ni pebo na wo count to visit wa hwa wa bieja bo so do de be chem no pebe chirika gire memedro nya bi aboa obeboa pa ama bibia tumi akoye ma sabe obema mu atumi aden na bibia tumi akọ enkai sara ena dua amalamex en tonic so unya bia malaria fever ne hawa na umoja na tawie beboa yi ni nyina afuo power special Zaba clinic obehwe Kumasi fe yas ya ni just bro filling station dia ne hwe enkran odomi born again be Ghana commercial bank odomi how we free 0244544422 0244544422 na 0200383831 0200383831 Fox FM KNG Heba Fred Benz no Kachi Drug Lane Okwadu Pano Obenya bi ato Kennedy Semen can't also the TV about Ninya said 2 inches no 600 Ghana cedis 40 inches 899 and now 43 inches 1099 but what so do be chiremu na benya bi home theater flat screen near the ade nyina I saw the brand new high quality KDS aba fufu pound machine and up CCTV cameras ya nyina ba brand new laptops air conditioned deep freezers microwaves and keka ka ho niam yusu fie edni nyina ba pebito we aban adwuma ani anu ase de trans ni an hye obetua ne kakra ne niam na ma credit guitars la be your first floor family plaza building stores number 21 and 22 Patazin so your Adom house El Patazin Main Street police depot free 0244 385128 0244 385128 na 0207 653031 0207 653031 na oni yedi nkomo nyadua heba center bidodo nyadua heba center malaria fever ene ha wonu mu ato anase oni padua no woti pains wo mu nya bia bebo apa ko wholesale ho bia e Ghana ha ne ko pebito anase o frɛ no be ya dodo bia pebia de bebrɛ 0558 565890 0558 565890 na 0270 417679 0270417679 na oni yedi nkomo bieja is a drink unya bia bebo apati enam 24 say kwa ibretom nya ko twanua no bra no ta ne kohini ntehini ena yedi aya ensen unya bia bo apa akọ ne wum no bo ama ne padua enya hodin ye na wonom so a etwane ma nyina gu sabe ejana na ntumi ko abekọ ejana kama pa wo yefuru ena ye oya yare bia ha bia no bra no betu ase baba so bepe ukodwa so a bieja stand tall ojum so pesa papa ebija pebino na emo beja bites hwehwe bi ne jabie de obata no bi o makola do fo wonka ho sada ena onso a wonya mfihye do ngotwe onka wey Bugis Rare Estate Consult ni na se Ghana fo amu abroad mo abroche musika no munua no modi ache yesisi mu ache yebezi dama mo obeba na fie pasa na dawo dambo msew Bugis Rare Estate de aban ensa ehase a yenkrata nya registered as a company mama so do sika beba na yesi dama wo sase na apɛ ba bi apɛ no no ɛhɔ ɛne besi ama wo yesrewa wuri sika na banso bebu hu akonta kyerɛ brano ne ma beto nyina ya bɛka kyerɛ na yetwa hu mfoni na yetwa hu video na yɛde sendew na kyerɛ bibia etumi ɛkonka mesrewa abomoden sa uduade be kyerɛ mu na wo ba yaso yɛ hɔ a ɛna bo nse no kwasɛm ni sabe wo so ansa na huni mu dwaduma yɛ bɔ ano de pa ubetumi akọ visit your website www.bugirareestate.gh.com and I say ubetumi akọ your email no at fo.bugis@yahoo.com na bibia kon your number ni 0206 850-990 0206-850-990 Bugis, we protect you hard and currency. Didn't I say? Yabebo apa ama
odache utimpo no nyina tumi abam Rocker Clinic Limited onum and vein capsules abedwa so VNE vein capsules ya do pa ho show tizon bedua mo show wanya nam yare ojonso ma jonso ro anka ho na sabe ejagu niamam jonso no uburu tot prostate no na ha ba ho pe VNE vein capsules mari memedro mo no pakum memedro be manu ma ho na emre ho beden onkwamo abesore sore na aboa pa ma bia tubia konka begina so yie pa pakum edupa pebinom kumasi alaba ye ba bobu stage ne pani afro school cafe ne dia ne enkran ye wa den tapanta junction same building KTV wo mu emu ane o your numbers 0244 183230 0244 183230 na 0248885040 0248885040 now near din komo test tomato mix obabia pebinya duabro nyen me so mo chingu su ni ahoden wo mpa ubu maame fa maame ubu no fa obedi for na emum so the test tomato mix aduane abu no fa enye fise amaduane ye da hode omu fiber ne vitamins e omu no ebo ma ne pedua no eye kama pa ne sa yare bia tu yare bia ase na ede pa very delicious me na ode eya na ode ye eye emodia ne obi ade o se awon mo enkwai ye de ye abomu studio ahodo pebine test tomato mix straight comes from within agbabe aso na do de mona so de mona cream agbabe fever agbabe tonic any agbabe ba agbabe heba hospital for ni chire bo mbebo papa agbabe mona so de cream no nya bia bebo honam ekro ene nsa awdo agu bebo ba nya bi e de chasabe private part mu oboa eba bia konka memu ede beba nwafu na ayinante ma propose nyina fi agbabe fever no bia malaria fever beko na etu fever no onuanu nyina afri ni pedo agbabe tonic eno na emojadura onu matu kokwase oba kwa fiche ne yetum ana fi korin zizi so ana se moja no fro ye be ma moja kokko na frusani edi frusani wo moja edi frusani oni pedo mpa moja agbabe ba munya bi ditwi ba bia ye bia hwem na ya no ko agbabe ba hospital ba diabetes na hypertension stomach ulcer typhoid skin rashes kokko ahodo prostate sa be ma ntumi nyina so ye waten catecol ti paye pa and how and as stroke nyina be ko general consultation medical lab scan service and official ewas yo Mr. Wa ye be chokwa be fa so abedidi abibia betu akonkai ye ya adwuma 24/7 tell ye home skabia bebe obia obenya dro don't say here but say agbave banhu eya adakoja chifo asa so ye ko amo ahimfie no na edi enim here choso de kumase quantum point so so to last stop so one cry 0550 677681 0550 677681 na 024 6595256 024 6595256 na what you mean ya twetwe nkomo Franco Enterprise, the home of quality phones and computers in Nancy, Samsung, Nokia, itel, Tecno Infinix, Huawei, Alcatel, X-Tiger, Apple, Nubio, TVS, Cinex, Skyworth, and Asano TV, Nina, we, Bomasa Odu and Ibechemu, Nabibia, Atumi, Akon Kaipa, Ede Amao. Me Kausa, open so by a fear what. Accessories outdoor AM Prani hard drive transit Toshiba Seagate memory cards, pen drives, smartwatches, car chargers, phone chargers, and all type of phone cases. Power banks, cable, Wi-Fi, and modern Bluetooth. You'll be a doom babu bazaar Brussels or your Jabba house. A doom next to wire from we are doom Yanima come dear, we are doom Yanipedeza Bank, Indian, we are doom Yaniko for clinic, and Indian we kill as we MTN for office. Wow, Albert Tadi, if you are not do copy no menu, my t-shirt free. Any actually baby phrase 0245 316969 0245 316969 now 0560 684-147 0560 684-147 now 050 1538602 0501 538602 na only adding common not two pharmacy in the Heba Center na brother in say ya the Nafa XV cards about a man member munching so wa Johnson to me my your basabio what how infection or bemunya be to us deku Nafa bitters in the capsules and so beboa
abedi immune system no na reduce high blood pressure na abo atwe sade hunu e nipadua nyina fira ma ho ato nafa lady clean wunya bi na de fefa wase aye o de horo wase ani jai ase why the member by aka ho ebetue skasa check it. Yes, I didn't say cyber from Zema clean ladies clean and perfect. It keeps the lady clean and perfect. Nya be abebo apa wodu anchem kanji ya ba mrum ubenya bi dade ba ashtown Fred Mess K be heba elfa meso taxi rank ubetu ya Fred 0268 229862 0268 229862 na 0240 981592 0240 981592 na only heading come 7 called liver oil oil papa wey 7cc unya bia omega 3 ebeko di pedbium sana vitamins A to D eboa pa ema immune system no build nicely pa sana emwatni ya adwuma na mwani so hu ade na ma waposo boboye na ma no mpe ahode emma honam no ani efe na eboa matrinwifu ye pa 7c's eboa ema abusua no eya abusua ahode ewomu papa emo akwaba yeah, Pacho Dean. Pacho Flame Steven Nati. Seven, I everybody Steven. Me Pacho free dance young. And I buy. Me Pacho. What in face Steven? Me Pacho more 38 years. A day and a hour and I want to ever hey. Yo, what dear. Baya Moko Makorani. Bacho Wakura now, but Beba. Oh. Beba Nina, Omu and Tafo. A woman now. Edo kwa dance o ma se o mo bobo no tu hwe eno no 3 years e di na china mo dem be o se ebo bia de se wa ya try best bia enkoyi te na no ne team programming ne se ne nya beba na maboae te me ba mu hu ya na ye nante se no obaro odna nante fa he oh it started free hospital. Hospital ya ko nyina we started free pram so. Baba G kwa di. And say dey na how okay, started first no mo say twere. To mu ye na ya mani twere dro na so now enko. Ana mo ye say sanite dey man no abibiri emfa bibidro so hwe. Na no dey bo. Ndi bo ya tese ya pim so bia. Ya pim so bia. Chudi Abedaye. Prophet Joseph Mensa wa yefe no beti ya fa ho. Me ba cha te boss. Kuya bi eje bitese no. Tu to pa mi twai na amanya feelings anu abamani na hweyesi fo. Me da suso. Emene na otwe mensa na mba. Me ba ye na se me dwuma sam ni ne no bebre how bebre no and na atwe mensa na me ba ha no na otwe mensa me kan se me sa da na me ba ha na o ma me 91 ye ni ma ke se 3 days pepe me so da na se me na ase me wo do to bi na me hu ye se papa tintin bi e na wo ba e fam Shata Lufika, Menumushe, and was the only pair or hay, I then on the Nasha was a man. They take Woody Panami Women. They walk as some, no, say I say, himself come home, was walking home, but you free walk. And one of them showed the Misha said, the uniform walk. I feel nice and me have a dear woman said, go to Bima, me who fee now, but Papa say, can't listen. And what did you see? Quan so me DM the casa and buy. What's that? Some 91. Some 91. Ye me who ye no. And about so me sound so die. Now I say me who say ye check a dear walk a pine. I saw my table fruit. Me who says and ye maybe who I didn't. And I maybe says and to me do one I'm saying. Na dear na a way. Almost ye where you seek a someone named Shran and only ye chenwa dear. Nam si any idea the abua me pa untine sa some 91 the abua me papa into bia or better prophet Joseph Mensa come what mother na wo me talk some 91 a year juma papa akome kwama into obi obaby a wonya kokodro no wonya wo twen ho nye se bia wa pa ade no na wa kwa se bia amoa no wonya
abotoyem na wonye ade no ebewie ni ye wie ni nkonimdi ni sua wo su nyinara obesere ewe sisi a na wo hwa se ne anyoma si kona anyoma mo sane chen first anyoma mo sane papa pa fi se emi amba ha se ya mi sika ne adwuma nyina me container maton entina se de medi kura na edin enti we kura mi kun na papa bi se ma me am de bae me bae so wadawro ma utie ni sufre hu mi mobo eye me eboa me na friends samana na de ma me no so ene nsuo aye niema papa me special soap ni bia enya sem ketwa na me si mi gale a emfra me bi eboa eyi ho no edwaye ho no enya sem ketwa me hu niema pa nti ha me die no se sa seminar na die enu no just me ye ne special de man crofo papa jai enu de fa bra bontin na enu me fa ba enu le ma ekuta ma anu ode nyame hira wo pa so wa ma ho kwan na awurade awie ye brem awurade afa wo so eyi sa fire to the Angels Dominion International Church adodo na abo me mra ne se akwapa no kwafo no menie Prophet Joseph Mensa me na me de Bible ya ye de achi wo se ye twe emoja e de ama na yenuanom a wo mu ahwe wo mogya no yasumi aboa wo mu na okokomfa no chi ene ayasabe ahodo na yetimi anya mogya e de aboa wo na na mogya so e mo hwere wo nko an share FM na fe Love FM ya kachi ya nti yetu yesafra manfo nyina asem mra na momra emesum na yentwi mogya emfa emwa sa adwumadie no hye no so say 14th December e won share FM ya so he ya na yetumi asum ama wona wo hwere mogya wo konfa no cha yasabe nyina no yetimi asomu agye wo mo enkwa nesbe yesunsunru sunsun ba ye mo amansanka bi ebebo etuase na oyefono a ya na mu akutu ni nyina beko na bom kukuru na abewo otora no na ko ni nyina sunsun na yesa nesbe ana edi kun wo mo sunsun no ahoode te sede kura no a ekum mu nyina yam wo mo mani pedua ne tinu ho NS chemist na dia ba pharmacy bi ebe wo no ebi ewo ho no mo sana Ducat pharmacy wo makofa Brenex syrup e dia ba akora no bi na dream usua dia wo hunu akora bo ko school o kire na dia said dia still do gina no gina wa bon nye ono adwena da Brenex syrup ebe kenya na adwena ma na sua dia hunu Kidix syrup dia akora no odidi a wonye kese da aduane kura hye nanu aye ne de ontimi nsu ni di bomodin a se obemma no eye Kidix syrup na enyo no kura etimbo dance bomodin na mansanka eye Kidix syrup na akora no ntimi ni di na wahye fefefe na ono nso so niema koyema no na efra bosumi nsia kosi mfinhye dumienu obi atimi no Osons chemist Lancer chemist Denny Pharma and afia May pharmacy open doso po afre Ducat pharmacy it was 0244 560-296 0244-560-296 na no makasa Koja Pharma womo ana akwakofa eye edre friends Procode papa ede aba Procode ye unya bia honam yawo ahotutu wachika se honam emu edwa wo no unya bia betu na sa Procode no me pa chwohwe ye Nigeria fo adaroma amakofa bia beguma enye papa o se contain double paracetamol na unya bi na hono no mo eno ebeboa wa ma afi uyem ebese uyem ne manyina ope Procode the original no abonse Kojak for wo logo no ebo ho tuta no ahwese Kojak logo no ebo ho pepepe enu achi wo mo de Kojak F and Kojak P mouthwash e de aba ana afi Kojak F and Kojak P toothpaste ana afi Kojak sensitive toothbrush eno so de abebo ma osimu da ho na yi wonum ka boni nyina na eboro kaka ne ade nyina no ebe firi ho e de amawo na upebi ato Kojak pharmacy ana Kojak Pharma Limited wo mo Kashi Drugly another pharmacy be a bear one so ebuso 0249209920 0249209920 Tabia Heba Center woman akofa Tabia Heba capsules dia by him team sisia de honam na ya na se kuku tete wanom be sana Tabia Heba mixture no so ye adwuma e de boa malaria fever na se honam yaw ana se obi a wonu mu ato na ntimi ni dirima sa enkabi na entuasie ko heba shop bia be 0245749206 0245749206 na wonu wo makasa National Gospel Music Awards ye de ebrebusia for ye dwumti na to nyamenyom gospel a say high life reggae na say worship munyina ye baba mabaso eno ana so be de wonyom no de akọ abef kwantempo so na akọ download wako load e de egu wono mo empanyifo behwe
say so nya nomination now nya abasobody a yɛde bɛbɔ www.ngmagh.com now de akogu ono mo upemu yɛ tie so a na wafrɛ mpanyimfo 0242828058 0242828058 na mpanyimfo akasa Empo Travel and Advisory Consultancy womadaruma womu ekrayimu wasebra kwantu bia opese wokro no say Schengen visa anase opese woko Dubai odi obedi nkunim ewo Ghana Music Awards no womu do mbeko Dubai no makwadwodwo womu hokofa wonderful experience dey free wodi aba na wohwe won machi kwan a womu wapatase Vodafone Hotel anase obefre 0596017032 0596017032 na no makasa yeji Natural Health Clinic womadaruma waye adwuma bese mfinhie aduasam yesani wonya ohaw bia da waboa Ghana fo ne ntini pi amwade wo ho yeji Natural Health Clinic wasitumi kana bran womo eyusu homeopathy ana fe herbal medicine and the sell manfo yade nti se bia wo obi a wi wanom wo ntimi njai cocaine tramadol ensanom womanizers emma pe ni nyina obetu ase de amawo yade ahodo a wosansa bi no eye diabetes STI ana stroke fibroid ne hepatitis B obi a wopa wo monsoso obeboa mo wohwe machi kwan a wonom ewo eye Bremai West woni share filling station no ene di hwe animu ana se yeji junction womo ebe apostolic asore no 0559 320039 0559 na woni mpanyifo adwetwe nkomo Indostar Face Pack Powder eno so odwaso eboa mo bia woni pimples ha wo black spot bi age woni aboso prekesen unya bia wodi twi aboa ni nyina be ko de sere woni se ma be se du achi na wa wohuru woni bo so woni mato se tuntun sakra foto no na e kama atoto fan na upe bi ato na de woni achim eko ASF Cosmetics ewo dum pampaso Las Palmas restaurant no na chi hono mo ana wono mo ewo na afo ko cosmetic shop bia so abenye bi 0200936642 0200936642 na mpanyifo akasa Sansak Sewage wo madaruma na the forever man who ediaba osi enka nche so de nansa ene de esi wono mo de mo manfo entity na ene de tie da knife okay wo de akwakosi wo madaruma wo nyina eka ye ho a womo eboaya amanfo tete womo a chese sabra amanfo pii no ana enya wono ensa no dwuma eboa womo na ti chale ginjale ko yense wodwaso ebetu ensa ni mepacho wo obi a sabio wonu sabia na otipa wa nye chale ginjale ko wonu betoso amodi dikama na afe ba npomo dwuma so aba dwuma extra hewale ama bibia koso kama ensa de atadwe ana kakadura ye de Chemsbot beverages womo ne dika de ba na amanfo bi asusu na so mo ye enti open papa dia challenge ginjale ko ana kama challenge ginjale ko Chemsbot beverages omo ana de ba dwaso ebi ewo baby a yeton se bia ana se woko wo maso ye kese na na hinso wo mo ba tonsu Ramzia 0246955678 0246955678 na woni wono akasa Currency Ventures wo mo na akofa Zahara mixture ana fe Zahara G capsules e dia bedwaso unya bi na wono no enam yade bia wo yo ba na ba ma wo mum ka wo ba mu ka wo mu yo hene nsuboni bi guwo ebetu ni nyina sebe nkaboni bia begira wo ba wo ho na ba ma bomodi ana ma sanka bi ebebo otu ase Zahara Man capsules eno so odwaso na Zahara Man capsules e ma ba ye adwuma papa wo mpam bunu enchi nu nyina bugu ma wo se ye wo ba na ma ma opia na de wa ma mo sisi mu so akomedze dem zigzagam ma sanka Zahara Man capsules na upibia buso ewo pharmacy herbal shops via 0246348334 0246348334 na no makasa na ya bi ana etorensa e dia frewe su kwabresu yo situmi kanabra na se abodua ama wofu ahye wonase atata na ya bi bebo ama ni nyina agyan na wade hu ungu obetena se na ene se no achi no se bia opa adwuma nkratasem wawaresem sikasem bibia enkoyie na ya bi se momfamra nyame ya adom 24th of this month na ya bi hotel kese a wo bi friend Queen's Park Hotel ye bia no wo agona asaman na nyasam ketwa hotel na fie ko hwese de je ho no mo fe enti asabafo mo hye so 24th ehwa ana ye bo adem ko figi meba obi agya manso ogoro obi nyina ye bebo e de piem wo saa adwuma
dwumadi no ase na na ye bi wagona saman the telephone number no 0243134535 0243134535 WhatsApp number no 0557667510 na no wo makasa Gifas Health Company Limited wo na akofa Gifas mixture de aba Gifas mixture de na Hayford bonumra ne se papa enam yade bia Gifas mixture ane de sagonorrhea ne syphilis candidiasis ebebo low sperm count be ma wo de boss wakaja na da ho hometiti usisi ya numbi opeba miscarriage na ha wo menstrual pains ni nyina no Gifas mixture ne de tu Gifas P capsules ye bonumra ne se pim na ko wani be ma ba ko wani muntintin so abonchenche kona be bia na afa ni gia bafie upebi atwa Colina Keba wo aye Ashtown sewa heba wa Asante Mampong anaba 0203968988 Gifas mixture papa driver papa ni adwumadi ni ye bo atwenkafo etumfo se mo mamoni na ho kan kwanhia de afi mu mama no mpare wankasa nso nkwa ho hia speed na okono te so low base no kakra na no odin ahwa obeku amanfo ma ye mpenisa Insha FM and Love FM na akade aboma edwumadi ebrem onye yenko a National Road Safety Commission wo mka ho bi DVLA wo msusu ekramu wona waso yasene bi ni otu asika Rural Bank wasebra wa flow to wo mshese no 50% per share utimi to ha utimi to dodo bi a ope afedu ni ebu adwuma no nkonta mfa so eba bia wo so share ewo mu bi Dr. Ope omochi kwan akọ Dr. Mensa bi wo ho nkinka suma crew anansa abofo sepe edwura mampon ko fiase ho na ntikase no 0244637122 na ne mpanyifo akasa nyadua heba center osi malaria na ha wo wonum na ato honam yaw na etete wo mansanka nyadua heba center funura wode aba edwa so be nyadua heba mixture ene ade no ni nyina ebebo ama wo yaw no nipadua mu a enkoye no ni nyina to atwa 0558 565 890 0558 0558 565 890 na wode wo makasa Ghana Commercial Bank for se mfanto anim se wo save wo mo ana so wo ketua for control accountant general department a nye wuni ha obia se bia wasifie awie aka nchense adebebo so aka nua adebebo so cement na nso ana ohia mobile phone upe television ohia nkonwa ni nyina ombema obi na yasa atew so 25% na yatetew kakra mpudi na ope tumikana ko wo maso ye Ghana Commercial Bank wose yesum yi ankasa won krabata bese wo ha ne odu wotwe no uko ba bia na wo mo hihye no eye adwuma ankasa freto to number ana se to free number 0800 422422 na no makasa Antakeba Center wo the Spanish garlic mixture ediaba eno so wunya bia boawa ma hypertension ana menstrual pains ha wo ba se de ubu se ba no nkoye ana anase atatai cholesterol na bebre wa ekese ana se diabetes no bi na emwa wo Spanish garlic mixture dru ankasa embom deni heba apidank ana se Fred Mens ke wo abuso 0266114111 0266114111 na no makasa na mo ana efre Goy filling station papa wo eja Maxima Junction na mo situmrika na bra we driver ni say myself private one ibi ana trotro taxi moto munyina meto petrol auto petrol na so 100 cedis ana ma coupon ho na scratch ade wo so bia ye wo de aka akorasi so eno so ubetimi adi we ya amono ho agina hoje nye no bi say go come na mo say o petrol yem say no na papa beboa wo engine no oil ebeboa wo car engine no na etwa kwantente akwa abada bia hodin mu a eye Goy filling station wo Maxima Junction ejaheya na mo aneda no na mo se bra akrade ne to so afri sabria kosi 15th January 2020 na wasibra bibia bekoso kama de ama na munum a na woje wachebia wo scratch ye na wo so no na wo so afa ho akwa kura Grace Gift Bar Center omuna dinu padi abedwa so wo se malaria na ha wo typhoid waposo koku ananse waposo honam yawo hepatitis B ni nyina wo mu etu ase mfidi a wodi di dwumadi wo maso ye ho de abusia nyansam kito akra mfidi e betriti ni pedua no wobubu ebepagya wagina ho no mo ye beche okwa abafa so abedi oduane na abo wo mu koforidua eye Goy filling station enchen hwa ana wo no wo ufre kropon ba wonsa nifa so 02465180
8003 0246518003 na woni Grace Gift Herbal Center for mpanyimfo atwetwe enkomo Bragovi de wo hono no prof zabre yenkona yenkohwe ye ofasi yare mu emma no yembisa se we sabio obinsa de chase anase yare no enaba akwala no friend sen Ndindi Jacob akwa pa no kwa for pese hu so Jacob yale no sunsun mu ade embra mi seni fa yale ankasa na aka na enko bankum tententem yare sunsun mu ade nyame ya aduma china mo fa ne mla na black of yale na aka na adwene nti china mo de ne ba me de ne betu aduro so ebeko why Prophet my intiwe na ja yenko fa free for kakra yo Prophet Joseph Mensah dodo na abɔ memlane akwapa no kwafo no Prophet Joseph Mensah nyame ya adoma akina metena so etimetim Tabuom Bola Junction Prophet Joseph Mensah Kumasi ha de etimetim Tabuom Bola Junction ko ana mewo meni ba bia biem meye adwuma adwoada na benada epa ho a meni Kumasi kurom ha ba bia biem Prophet yale a nyale akese bebre nyame na me so asa beble sabra kofi na kra hu adanse ye bi yes sir na kra oba fi ho mpo hu obi ana wa hoho no wanya kidney problem wa hoho no a ni nuane di hu adanse ye ne papa nyale ne de Prophet Joseph Mensah nyame na meka me de wo yale ti se twere yale me de me san yale no kra na wo se ya di mum na so a me de menim de mentan hu ne yale bia nyale bi ti se obi a wanya kidney problem nyale HIV ni nyina yale bia wo de wo yale a wo de achi an enko no se wanya stroke diabetes pressure kra na me ba afidie so na mentanka because na eno na me hu ne yale bia ba se efe na mani aba ho se ekuma manfo pa wo nante kakra na wabre nyame ya aduma chi na to ame enva nkwatena ha nkowu to ame na me yi won free sa anyale ni nyina mu Prophet Joseph Mensah me say first no na ka ye Christopher no obi beka say o fa nyame a still na wa ho kirem sisi a na ye gya sa anwoma no eni ho bi Bible na ekuta ne me yetumi koye ni mu ablabom ye wonsem wa kanipadua atumi ma wokɔ animu ablabom sisi asa anwoma ni na ma start in December emu saa ekɔ me yesa na nka men ye nipa kuma bi na me ye ma wo mo ba sisi ande me ya bo obi a se obi a wo ye Kristoni o wo nye Kristoni o pese wo kɔ animu ablabom nyame ya adom a me no me sa me de betu dwane fra me na hia me nyame bo akina na bla ye nye ho hyehyɛ na me fa nwoma ngu akwam na hwɛ ade se kwan ho ana se kwan ne ho Prophet Joseph Mensah obi o ha de bia meka obi enya 40 years ni 40 Ghana 50 years ni 50 Ghana wakɔgye aban bosia nyoma gu storm de bia ka nko a ene na Prophet Joseph Mensah so no ye twa sa nyoma nim de bia na eka de bia eka ye twa sa nyoma nim obi a ye adwuma sa sika antoni nsem to nsem a na ahye ni na ye hwɛ sa nyoma ni na nyame bo akina Prophet mi telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 60 4122 0504 60 4122 na protection oil na akoya anwanwade bi wo eye your friend say US Black officer sa dance no kra utie papa no ho adwire ni pa nyagro na yiri ye broni omo atena sesa so many years awo no aye problem omo nyinsa bi ana se wanyinsa bro 7 times ni na se onyinsa we no se no matise oil bi a friend Sam 91 eno tobu of Frankfurt Peter Semensa ho e wo Germany eno de fa na yiri na furu so saa January na yiri bewo broniu na wo bibini wo tia ne ye ka ho asem wo bundu egu asom wo se mesum binti da bia me ka kire wo beko wuo bibi ba ye wo be film na osom na te ho da bia ni pa se wo protect ho ma bibi meto ansa waka se mihunu yanka
ɛma bibi nto ma ansa waka sɛ mehunu yɛ anka na Prophet Joseph Mensah mehwɛ adi na mede Bible mu nsɛm ahohom mpɛ ɛde yɛ saa protection oil no de baeɛ woba Nhyira FM ha ya woba so pɛ Psalm 91 anaasɛ favor oil na yɛatwerɛ ho Psalm 23 no wopɛ saa oil no bi yusu bi na hwɛ adeɛ menyame na mɛka adanse afiri mu ba deɛ me ɛboro ma adwene koraa ne mente aseɛ so ɛyɛ bebree enti bro nyanso na yɛ bɛwura mu ɛntena ma honhom bi mbɛ ɛmfa bibi mbɛsua wo no ma so ansa na waka sɛ mebetu anamo dabi Prophet Joseph Mensah mede saa oil na ba enti wo bia how bia beto saa oil no bi wo di dwana pese dwana koso a koto favor oil no bi ade bia wo ye bia pese wonya favor bia to saa favor oil no Psalm 23 na Psalm 91 no pe bi na to Prophet Joseph Mensah me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 604122 0504 604122 ubi a we yale waka demu say yale ne te sen emoja mu yale we te sen wo de me obi ba me nchen onya HIV wa fonwa ma otumu say yes echina mewu ene onu eka mu asem wo de atifie na wo de wu yenye ne sabiem diabetes na didi wa cha ye type 1 type 2 ni na wanya bi ena wade to ni na ye hwe se china fa bedan ye eni nduro na enwu obi anu ma ma yesi ne kidney kra sei eno na Prophet Joseph Mensah se no ye bi brem he ya ye di nduro ye adwuma bibiduro ye adwuma de a ene ye so lebra na wankasa behwe nyame bu achina metena se wetimetim tebo mpola janhye na metena se achina so metena se achina de wankasa fo ani behwe nyame na meka amanfo edi yale ho adanse stroke ni diabetes ni pressure no ne ade yale akese amanfo edi ho adanse achina wankasa fo ani behwe Prophet Joseph Mensah me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 Black of Yamisha awo asam no memfa awo asam no ba akuntwam sisi ade awo no eya ya nyoma bi a me metumi anya na no sibre sena nye manko ana ho mema nyina aka ho Prophet Joseph Mensah ode bedam ya yehwehwe mu hu babi awo ni firi ne ya kire so wawo na ho na firi ha me ba ya awo a yesunsum na kutam no kumase yam se jama nipa miunu pe na mahu saa dodo na aba me hobia obekom na problem wona wodie ni problem ni na wodie ni ma na firi ni kunu enti sisi ade wo ye oba na awo asema yo problem afa bedam me kumase ade mu watimetim tabo mbola junction ena your friends nkokọ dem wa Trado Salvation School e kwesi adanko na yehia Accra na ya Amasama Stadium Junction aho de yawoda na memenda na yehia na Paulina Esapon okonongo ha ono de okọ ho a oye ni na obenye bia to ho okọ friends nkokọ nso a mama ekobam dwakese na chi ho no so oye ni na bi ho Accra nso e obi ho enti ubi a ope oil ni biato no benye biato me telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and 0504 604122 0504 604122 Yame ya doma china yeshia wetimetim tebum Bola Junction opani bi ewo me yonkro no owo Australia your friend Efu Kwame Zumavo wase Donald friend Efu Kwame wase bisa so dialysis nadru dialysis yale as a kidney na edom to dialysis so no no oba yesi yehwem because obu ana ne de no akwa akire senko akira yetumi de wutu aduro so mani na afili ho maye mami bi so sa na wo US ono so no da so sa 2 weeks bia na okọ ene wa afili so nti asi a check ni na ahwansa de ho no mirase manso govi ede yakoi mami enkwa oze na no meka ababa bi ati ho me ofa se na we friend na adoma ase agya mami edi no na adoma yami adoma me mendai ebeyi na adoma wo abrotia 95 ifi honum ifronum na yedine ko abenase nyakusi ne sama betrase ewo abreti ya honum 85 emfili eba enono na onabo maso kofijuma me mayako wankasa wunua pani awudi nachi owu America
ko maso Kofi Juma mafia former MP or Asokwa former mayor nti we do ma yakọ so kwasi ada nyame adoma ombedi na wotweda ewo Accra honest mbedi na wotweda no onabo maso Kofi Juma ankasa wunu apeni na wawu America no menu se nyame adoma kwasi ada mbedi na wotweda mamu na yakọ na mamu so amutie no nyame adoma edu se ekira na wotwe no moto aba awodade so baletarea me no masis opukwa jima ana mbehu oso muina mumra na moto aba moto aba wa motuo no muina mumra amometo aba 03220835828583 na fe yemfa afrefo ekakra minu aba madenya Madam Alice Mensah o USA Echakesi nkoma Kwame Asuo champion man on Christ Center Ministry asafo nyina Pastor Sharif Raboni ene yire ene onso yire ene abusuani nyina yebamu nyina ajoke edugas ovi papa swami bola kese no ho ene police station in chem ho akoto enepa gas ovi papa hello onmuyan fo fa Kofi oyi ya kwasi yakopo sinjon kan yo na se ho na de ne mama se fabra first sister Rose of America na ba akona we agona de show ni si wo vocation on chen wo pe agona vocation school ho no fina yes ne baba akose fina obo o me de nema itade box mienu kama se o America o me timi kapa timi jemfa ko manchirafo no fa ma jankafo no ntine ma ni na wo ho sisi am no ka sei antoma ya dia pa Rose America agona ni this year yo kwanim kwazi kwanim yanko enim no kwasem ne Joseph Mensah yanko pontinu kwam ne na kwa kwasam wol ma sika formanten wase nyamboa omto abane ma no medase oda no ba say number 1 na na kwa ku asable ma agora montoba no number 1 hello odi ni baby agasa free from the blue so ka se sai so na so na kwanyi no idusu yetio akwala me dia enim se sa ko se ne yan dia pata ko wa bwana man wa ya wode na ni aba ne dia wọ́n ti find argument bẹ́ẹ̀ no wọ́n fa iṣẹ́ ìfàṣẹ́mìnìmìnì wọ́n ṣe ọmọ ẹ̀yẹ́ sáà ọba níbi wọ́n sàn owó ẹ̀dùnmá báńdì ẹ̀yẹ́ sàn ní wọ̀ fún. Idris yẹ dansi pa hello. Hello Farah. Ya. Ìgbọ́ mi dúró dùbí pọ́sẹ̀ yìí ní kwanta. Yẹn kọ. So èdè kan mi bọ́ wọn bàtún yẹn kó pọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ mi. Sọ́fù ayé ntúni pẹ̀ntẹ́fẹ́ sọ́fù anyá kafẹ́ yàrá ẹ̀yẹ́ hukumu yàrá ẹ̀ nẹ́mọ̀mù obehwe ne bia yenyina yemfa mpaibon taikere na ombedi adanse ebe ya professor so na juma so abeko so jama wo ya mo afeme tia no so jama ado ewo Okonforochi Rural Bank mechiara pa na machia maile also tompaboa ewo eye wiamo ase ali atofo information center na machia eye mangas Kwame Anochi enso ne abusuani nyina hello Ofa Kofi original Kwame Amoako incoming assemblyman Kochi also order number say of Ampacho of ase with the number 5 yo number 5 Kwame Amoako strike defender Montomano yetio of anyamisho ofa prof everyone ponchiano papa isa nzempene fo se de komugia no me sanka mo nzembisa baba utwa ni tia ama yense mu na twete dia o ze ni fani no ebra kisto sanya ade no na fa si fo ni tie kiri we do yen den yi o kan bi na mi de yi o si ade ba ko onim se de hia se prof den sa be kan e bete e hon ye mi kan ti be no yen hu ki prof ya fu mo je be se ablanje so ba mon sanya ade na bibia nwi pe yo me da si pi me da se pa ma men ko eye na men ko chia eye me wo fa se asondai ochikrom dodo na friend ebon ne de wo so de fra me kwa me yuji Kwame Uji. Hello. Hello, Kofi. Agu. Yes, so number 1. Mariam Makohuno ewo mankrasu obinu aba. Se hodo. Wo pamwade ho. Eso mpam twekutu kra he me. Do de okọ hado do ko ba ya choba mankrasu ko posi Johnson. Maya we nipa se kwasi buafo ahwe ne nkwai sa ma wa ekma. Yo yetio oba de ne din kana me kakakra o yesi aware se wa ko yese e wotem ne kutawa uhunu su ba to tuna na zwa ni ko die kire o so ba ife ye wo ye nyina azu se o pe men
Timano Monfanyes, Yasempa, no Munfini. Nakofuba, the number 1 has to swear. Masiba could be and unit committee or no, that number 1, your friend Parker, the other good night in inspector. Tomba Obian to Manaman. That's Yaminka, Baba. Yo, yes, you're dancing. Hello. Hello. Udini baby Akasafi. I'm learning a watch brother. Amaria, it's you. Pacho, many a bano. After Okate Kunun and the Yari, let's know that. I am more close to home. Bye. Hello. Kobi. Bobo Yara. Kobi. Madre. Oju ana sa obi abepwasem. Na wo ye de. Kwawura daruma. And me ba ho me de ma bai. Yo. Oh, and ma de papa me ne Hello. Hello. Udini baby Akasafi. Akasafi afi so aniante. Yetiu. Mami no, he said here. So for the one more and my dear, and dear, your bomb fire, first dear, no, they said it dear, Mr. for me bomb passo, and compon shram. Bye bye. Bye, Saturday, and I do a Frenchman in our business, and for Cheshire. Never be uncle to me, Jama, more for say DJ Ogidi Brown. Not what was for my answer never corner, with a mammy for we anyway into Apple. If you mean Casamino about Mammy say, Wabunsu, featuring brother. Same or say apetupe ɛna mede eja mokwai mame ko Belgium na me ko chia menua ba Lucy na ma chia menua ba ya Foster onikru Mr Foster na mako Amsterdam so akochia adwoa ba kwaju ma bia obia encha kese enkoma na meduru Germany dia me bra Alfred of Alfred management ona mecha hoyo won go fi asem amo akwantu nyina nyame nka mo sabre di ochina ebesensia oti ada manso kwasibu afo tene nka producer na go fi aje mensa no de ko TV so DJ Don Rich bidin ediko fi jima nko ana yeko